Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna pa sa teseryetay wetala, wasa na pauluan. Kinatibker, dito'y drama tayo, Ti Masakbayan. Parakan ka, Feli. Anya mananday ta, Marlon. Ginatang ko ang merienda, parakan ka. Nakitak ngamin, adi ka pa'y nagmerienda itay. Anya ko maitakan ka no sa anak ang nagmerienda. Nang tedak lang iti merienda, ngam na pudot mo tanti ulom. Disturbo kan tumat ngamin. Kasano ko mama disturbo ka, kat awan matar-aramidem. Inton sumaruno, di kan mangtad iti uray anya pa'y kanyak. Saan ko akasapulan dagita? Di nakmalapdan, no kayat ko timangtad kan ka. Kas kanayon ko ngay bagakan ka. Sanak ama pukawan itinamnama. Aging gaasaan ka pa'y anak ki asawa. Anya? Para kan ka, Arlene. Anya day ta, Feli? Ay, jak amo, no niya tilinaon day ti asupot. Basta makan. Aguray ka. Day ta jay nakitak nga inigaman ni Marlon itay Iso nga agpaiso. Kukwamon. Kanamkit di. Kakaisunang adamang tad iti meriendam. No inal daw lang nga kasta, makatipid ka, beshi. Anyat amo kay. Amang ano, damot inlaok day di alalaki iti day tamakan. Anya kung matilaok na, aber? Amang ano, ada inlaok na pang paamo. Ay, nakabutbutang. Si kakit di mo. Advance launay ti panagpanpanmunot mo. No di mo kayat, ibasurak langan. Ay, madi Di mo ibasura. Sayang mat. No di mo kayat akanaan, mudtoy, tasyak timangan. Libre ko naman. Itay pa'y asurut-surutan nak si Marlon. Apay ka di aya? Agidantan nga agawid, Feli. Aglugan naklangan iti jeep. Narigat aglugan iti jeep ita. Napunno ta pa nag-ieskwela manen. Ado ti estudyante. Di ang taksi Uray dagiti taksi. Napumpunno matlaan. Among si Marlon, jakon maguston ti kastang aramidang. Apay nga minanapudot ti ulong kanya. Datantikit kita ang dagiti tattaw di kaysada. Adaywan nakman. Amang ano panunutan da anubyo ka. Talaga ka di mo kaya ti makigiddan kanya? Adamat motor ko. Mabalin nga itulod ka ije balayo. Tas sidaglaang mat ije balayo ti pagapabangak. Di mo ipilit ti kayat mo. No imbagak ajak kayat. Jak kayat! Sino tinagluto iti sinigang nanang? Ni tatang mo manen Talaga na imas ti luto tatang. Ay na, di mo ibagat ti kastanak ko. Ang mga agselos ni nanang mo. Ay saan iti anya agapaw nga agselosak. Kay kayat ko kit di tapno saan akon amabannog nga agluto. Adda kamutan nga agluto lakay. Silpon mo samat day jay Feli. Ingka kitaan no asino ti umawawag anak ko. Saan ang nanang? Kasanaw no importante ti ibaganakan ka. Ay na, sigurado at ipapansin akatrabahwak mananday tatang. No kasta, adag papapansin kan ka ijay? Ituloy tayo kitintimangan. Di tayon pagsaritaan ti maipapan iti day taabanag. Adda masurunak iti day di ang Marlon. Marlon, ading ko, anya nga oras ti trabahom ita? 8:00 manang lay ka. Apay ka di? Ay, makigidanak nga rudan kan ka. No kasta, agawid kan manang? Kapilitan Amumot nga awan ti kadwan ni tatang ijabalay. Naimbagkit di taimmanugot makiturugak dito boarding house mo iti may sa Arabi Sakbay nga agawid ka. Mabalin ka diti agpatulong manang. Anya day jay? Kaduain na kumagumatang iti sabong. Sabong? Ited ko iti pagdatdatunak. Ay katuan mabalin latamat. Day talagayam. Naimbag abigat mo, Arlene. Kastamat kan ka, Marlon. Ni Feli? Ay, awan pa'y mat. Ni, apay ngay. Aglangan ka di tigayem mo ita? Para ka di kan kwa na day tasabong? Wen ko ma. Kunak tumat. Di ka madanagan. Saan nga aglangan tigayem ko?
Mala daw lang basit, tada na patag ngayon lakad na. Kasta ka di? Edi suklatan na iti sabong iti lamisan na. Sige lang. Ibagak to kan kwa na asika tinangtad. Man, tulungan nakman iti gayam mo. Di ka madanagan. Tulungan ka ni Feli, Marlon. Sino tinang ibati iti sabong iti lamisaan ko, Arlene? Ne, ada ka matgaya man, Feli. Ni Marlon tinangtad iti dayta sabong. Para kanukan ka. Talaga mo, tayo dyan lalaki. Mano abulan pimanan ngagpapapansin dya tao kan ka, Beshi. Pansin mat piman Madlaw adakkel ti panaggusto ni Marlon kan ka. Sanak pa yan nakasagan ang makirelasyon. Narigat ti mailawan. Sikakit dimat. Saan adakas no ikam iti tsansa dya tao? Kasano no ikak iti tsansa? Kat isunto pa iti agbalin a parikot ko. Saan mat siguro? No para kanya kat nasaya at atao ni Marlon. No kursunadam da dya a Marlon, sikan ti agpaaram kan kwa na. Anya? Saan mat amabalin ti kasta ka panunutam Apay asyak ti agpaaram kan kwa na, kat sika nga ron ti kursunada na. Pagpanunutam na saya at Beshi. Anyat amom, amangan no ni Marlon gayam tinaytoding para kan ka. Agyaman na kiti sabong nga intad mo, Marlon. Ay, awan anyaman na, Feli. Pasensya ka na. Amok ama diti pa nagsasaok kan ka iti kalabas. Anya kalakit din ya. Okay lang, Dayjay. Saan ka di ngayon bagakan ka? Asa anak ama pukawan itinamnama. Aging ga asaan ka pa anak asawa? Talaga lang, Pudno day tanging bagak. Isong aging ga ita. At papapansinak latakin ka. Sika talaga. Sige, agsubli akon itilamisaan ko. Taamangan no makita nak ni boss. Mabit lang. Ada ibagam? No okay lang kan ka. Agiddan ta ko mga gawid inton madamdama. Itulod ka ni Jabalayo. Panunutak pa'y. Apay panunutan pa'y lang. Nasayata ka tao. Nusakti ka duwam. Awandakas ang mapasamak kan ka. Oo, sige man laangan. Umanugot akon. Agiddan tang agawid inton malam. Ngam, diretso awid Una, awan mo't sabali apapananta. Uy, naimbagpay kan ka, tadagit itad iti sabong. Ay nasusan. Anya ko mano inikandak iti sabong. Kuma, adamot mangtad kanyak iti sabong. Awan ka di pa'y boyfriend mo, nga iso kumati mangtad iti sabong kan ka? Awan nga rod. Awan to pa'y agaram kanyak. Ha? Day ta kinapintas mo? Awan pa'y nagaram kan ka? Imposible. Awan nga rod. Ay, kaano nga tangad da agaram kanyak? Orayam laeng. Dumtang tumat laang ti lalaki ang maikarikan ka. Ne, Pele. Sino ta lalaki akadwam? Naimbag nga orasyo, tata. Ni Marlon, tatang. Nobyom? Ni tatang mat. Gaputay niyam amok kada kayo? Nobyo kon? Agar-aram pa laang ni Marlon. Namjak pa inaklon, tatang. Isumat lang ti pagturungan na. Malaag tungaw ka barog. Agyaman ak, tata. Sige, panawan kayo pa dito Mangirwarak laang iti kapikan tinapay. Ay, siya ko na nakaw. Siya kon, tatang. Agtugaw kay kit di tatap nung maam-amuyo mat ni Marlon. Sige nga ron. Aguray ka. Kasla pamilyar ti rupam kanyak Kasla nakit-kita kan. Border nak ni Nana Tarsing, tata. Wayne. Ay na. Malagip kan. Kunakon kay. Sa dino nga itinagam-amuan yo iti anak kaw. Kanayon alumabas ni Feli iti pag-abangak idi, uncle. Kat tinagaplayak, isumot gayam ti pagtrab-trabahuan na. Talaga hamat ni gasat anya.
Hala, ituloy mo lang ti panagdaton mo iti anak ko. Masigurado nga nanamnamam ken kuana. Adda ako, lakay. Nay, apay mat anarabian ka, bakit? Pilang nga road. Ne, asino ti akin kuko iti day taasabong? Ti anak ta, bakit? Kayat mo asawan. Adagdat daton iti anak ta. Wen, kat imay pay dito'y balay, idi awan ka. Na, inrana na pa'y muti kaawan ko. Ay kat, gwapo ka di mutlaang. Wen, ada itsura na. Ken, nuugali ti saritaan. Kasla nasingpet mat. Asino mo't ngay day di alalaki. Ni Marlon, bakit? Ti agab-abang iti balay apapaabangan ni Tarseng. Na, kano gwapo di nakitak nga agab-abang ijay. Ay kat iso day jayin Ay kat sa dino tayan ni Fele. Ada iti silid na. Anya ti ibagam kan kuana. Ibagak ngayam amunak mutkin ni Marlon. Nagsaur. Si kalaang tinyam amunak kan kuana. Simangpat kayo matgaya man, nanang. Kasangsangpat ko laang. Kuna ni tatang mo, adda ka no inyam amum kan kuana alalaki. Ni Marlon day dyan, nanang. Apay ka di? Iyam amunak mo't iti sutor mo, anak ko. Saan amabalin ani tatang mula ang tiyam amom? Ay, katwan Nairanamat ngamin nga awan kayo itay. Ibagam, tao may tumanang, taagkapi dito'y balay. Wen, nanang, di kay madanagan. Ibagak to day taken kwa na. Kasta, tapno maamamok mo, kan makasaritak mo't iti personal. Anya jay ko na may bagam, Feli? Mapan ka kano ijay balay inton malam. Ha? Apay? Kaya't nakaamaam-amo ni nanang ko. Isutisang kay baga na kanya kidikalman. Mapan ka kano makikape, tapno makapagsarita kayo. Awan mo't ngamin, idi may kaiji balay. O sige, okay lang kanyak. Di bali tasak tumanan ti mangitulod kan ka. Okay. Wen kayam. Ibagam kin ni Arlene tagigiddan tayo amangan inton alas 12. Ilibre kayo itigayem mo. Ni, saanan? Urnongam ket diti kwartam. Sana masapol nga igastusan na kami itigayem ko. Okay lang kanyak. Sagpaminsan lang, mat. Sige. Sikati makam mo. Kumusta ka mutan, Marlon, nakong? Nasayat, mat. Nana. Damag kukit nagamam mo kayo kano iti anak ko, iti kumpanya pagtrab-trabahuan niyo. Nana. Kanayon ko makita ti anak nyo, tunggal lumabas iti pagababangak. Ngam awan tured ko idi makisarita ken ko ana. Jak impagarop, at tinagaplayak, kat isumat gayam ti pagtrabahuan na. Talaga akasta siguro tigasat. Ayun gayam, di nakapay inaklon ti anak ko. Saan pa'y, nana? Makatawanan ngagpapapansinak ken ko ana. Agkape tayo pa'y. Pele, agtugaw ka man pa'y anak ko. Apay ka din, nanang. Apay ngay, adi mo pa'y lainaklon ni Marlon. Ha? Makatawon mo gaya mo ngagpapapansin kang kanak ko. Ni nanang mat. Dumtang to kadilat taday ta. Ay na, Feli, no siyaktisi ka, sungbata mo ni Marlon. Ni nanang mat. Ang mga no agawon pa'y ti sabali. Saan to mapasamak day ta, nanang? Tasyak ti ay ayatan ni Marlon. Saan nga agpaagaw day jay? Ay na anak ko, mapapanin ti tawon. Manumutan ti tawon nyo kin ni Marlon. May mayat kumaan no iti kabiitan a panawon kat makiasawa kamutun. Tapno addamutin awiran mi nga apo ko may. Ay na, bakit? Ay, day tamanan ti ibagbagam iti anak ta. Inaldaw samat tan akas ta. Siyempre, idi pa'y akayat ko ti maadaan iti apo ko lakay. Umapalak kadagiti ko kumaray. Nakalimadan iti apo ko, idinto tasyak. Oray may sa awan pa'y. Ay, unay kan ayam bakit?
Dumtang tulat ta ka, day. May mayat lata no dumtengen iti kabiitan na panawon, lakay. Bumak da taon. Di ka kadiaga pura, bakit? Kasi tinakunakaon. Dumtang tulat ta. Agtal na kayon adwa, nanang, tatang. Ang mga nuririn tumanan ti papananday ta asaritaan nyo. Nasayat kayo matan ka ni Marlon, Beshi. Kasano mo't anay bagam ti kasta. Wen atag sarsarita kayo matan. Sweet kayo, paano daduma. Sana kasi di akas laangin lang ni Marlon ken ka. Awan mo't ket diti makunak ken kwa na, Beshi. Kas makita ket, nasayaat mo't atao. Kat, kaano nga ro dasong batam? Dahita tijak pa'y sigurado. No siyak ti si ka, aklo namon. Mapanan ti tawen. Agyamanak, tay manugot ka nga agdate iti dayto a restaurant. Awan ti rombang apagyamanan. Anya ti makunam iti pinilik a restaurant. Nginginaon mo ti makan dito eh. Nukit kita ti in-serve da makan kasla pang sosyal. San maet? Eksakto lang iti budget ko. Sigurado ka, ang mga maibus mo ti sweldo. Saan? Sweldo lang iti duang aldaw timbayad ko ditoy. Ahon gayam, sakbe amangan ta. Anda ko makayat ko asaludsudan kan ka. Anya day ta? Kaano ka di asong batan nak? Aklunan nga ta ni Feli, ti ayat nga idatdaton ni Marlon. Papagayam, di uliwayan adenggan, tituloy ti seryeta yu itaalawas ana pauluan. Kinatibker. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Charlotte Lete Celo. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay Panang Tarabay.